Kulajuban fibro season 4 habe de berkini kipus MPSC ong bangan so update marba ka website jong MPSC ka thut la komba sau san singe tementa ka website kala long tekitu ki bompat dapat apply ka post jong ka LDA but typist jong MPSC te last date la extend hadu R3 jong manai Agos lada pimpat dapat apply no le kloino wanom upslam yo bakan thut biang te pinsa janjar biang season te hede bagi jogi we ban download mirkat ke exam ko bande apply direct la sisajan download no nomor ba kaju ke website hi ke ban apply kaju ke website ban download mirkat te la kamlang ban apply mod admit card romio te apply no minta kalalong haban check biang ke mirkat jupit lalong sa download no ke mirkat te hede ini pusu sedang no apply marang don minta khat phra khanda airport ko sansngi nang yopor let no kloi dalam pada apply gitu giba nak por lada banong ba lada haka you go apply ka fees not paid nak la check application te kamut ba pimpat deb ban siu tumut ban pimpat deb ban apply wat lada pla siu re siu lomba ka UPI ID lomba QR code na GP nagono temut ba kam tre re ka pisa kam rung re ka siu re temut ba pia apply yang sesin te lada pi kwa ban apply ni kipus apply yang season have de banyo ka pisa te phiap persang hima phi page email ki baron hang to po website message hima phi banyo return biang itu pisa ki ba phila dap siu ya kata kawan yo nom yo ya kata ngam tibre ngam pat persang re tama kidon ki email lang tu ba phin haban message ban kali la ki reply nem ya kata om tibre te persang nomor ba la kanosin kal dapong ba man siu UPI bun ba kamlong re don kepor ba kalong don kepor bomlong te wat ju persang shu nomor ba yo philos ya kapisa tetangan ni kijing pentip update habe de begini te daran sa comment section dengan sa pensai habe de bat kini bat ki wir umju tetangan ni kulesubun